album čiste nežigosane Francuske. To negdje iz 60. godina. Serije su, pretpostavljam, kompletne i nežigosane. Imate i karnetiće, sveščiće. Evo i tu je ovaj blok. A tu je i Filatek marka koja se predavala samo u skupu ulaznicu i dosta notira. Evo, to je ta Francuska. U Safe albumu imamo Austriju i to negdje od 71. do 86. godine nežigosano. Manje više, uglavnom je tu sve kompletno. Evo, za one koji možda ne znaju da malo prelistam. Mislim da vrlo malo fali, ako nešto fali. To nisu nikakve posebne ključne marke, nego najobičnije, ali možda 1-2 komada. Da. Malo ću da sad to ne listam. Ja ću to sad pokušati malo ovako da prelistam na brzinu, da vidite šta je unutra. Da, dobro vidimo, tu smo vidjeli da neke automat marke nisu unutra. Uglavnom Austrija iz tih 70-ih i dijela 80-ih godina. U svakom slučaju samo taj album vrijedi dosta. Evo, to je bilo sa Austrijom. Ovo je žigosana Švicarska u Lindner albumu od 82. do negdje, od 62. do negdje 82. Na početku su Lindnerovi stari listovi. U albumu fale jedno od 2 bloka i jedan arčić. Čini mi se, evo, to 2 bloka ste već vidjeli koji fale, ostalo je sve. Evo da malo prelistamo to, da ne idemo onak sporo. To je žigosana Švicarska, uglavnom su to usluženo žigosane marke sa lijepim žigovima. Sad ću početi od kraja, jer od kraja nisam sad, evo samo malo da, evo vidi se da su tu sad novi listovi Lindner. Stari su do neke granice, sad ne znam na pamet. Evo, ovo su sad sve novi, ove novije izdanja tamo blizu 82. Evo i taj arčić fali. Mislim da sam ovo već pokazao. Evo, to bi bila ta Švicarska. Album iz pontifikata pape Benedikta XVI. Tu su u pravilu marke i FDC-i koji su u to vrijeme, dakle negdje 2007. 2008. izlazili. Sama nominala čistih maraka u albumu je oko 50 eura. A tu su još i FDC-i koji su žigosani sa istom nominalom maraka. Dakle, neko je taj album morao platiti najmanje 100 eura kad ga je kupovao. Da, a vi to sad dobivate u ovom lotu koji mislim da je povoljan.
Sada to tako ne prebiremo, sada ću to ja malo prelistati od otraga. Evo, FDC i marka. Unutra se nađe i pokoja marka Blizanac. Evo, interesantno, pošto tog materijala iz doba Benedikta XVI. I nema tako puno na tržištu, odnosno ne nudi se toliko kao što su se recimo nudile marke iz vremena Ivana Pavla II. Europa, zajednička izdanja, album Lindner, '89., '91. i '94. godina. Nije to kompletno, neke marke i fale unutra, ali ima dosta materijala. Evo, tu vidimo da nešto fali. Tu isto nešto izvađeno. Tu nije. Tu je. Evo imamo i hrvatskih maraka. Evo ima i Jarčića Monaka, naravno blokova Portugala, i Azora i Madeire, Turske, Slovenije, Rumunjske, a i tu ima još nešto pratećih izdanja. Prateća, nešto fali. U svakom slučaju, još uvijek dosta zanimljiv i bogat. Jedan klaser Njemačke, nežigosane Njemačke, u četvercima, šestercima ili što li već to imaju tu. U svakom slučaju nerabljeno i interesantno. U pravilu su, mislim, serije većinom kompletno. Nisam provjeravao. Sve nežigosano u dobroj kvaliteti. Evo imate čak i visoke nominale ovih redovnih maraka. Evo imate i marku 10 švicarskih franaka poštanskog ureda u Ženevi. Evo, to je to. Ovo je album klaser sa nekakvim markama žigosanim. Ovo je recimo, ne znam, Švedska pa Rumunjska. Dakle, ništa posebno, ali ajde, i to isto je u tom lotu uz ove ostale albume koje ste već vidjeli. Da. Ovo je album Švicarske, žigosani Švicarske, jedan lager. Ima oko 1650 maraka. Naravno, nisu sve različite, ima puno istih. Ali u svakom slučaju nešto vrijedi taj albumčić mali. Ovo je sad još jedan mali albumčić sa nešto maraka, ne znam što je tu, DDR, pa ove okupacione zone, pa mislim da je SAR i tako. To je kao recimo pride tom lotu albuma koje nudi.